balai te tang yo Lazarus hab banda ye thok teng balai yo ruspa hab banda bure ke gerteng jo balai habo jisu tho ne khana ki pharisi ki snotho yagane ke pharsi tabantangin pe u ne ruspa kebanongkong ngin pe kedai kene thot phat khandai kong la don ruspa uba kup de ki jan sabtho but kalinen bani John's cloth in purple ubakup de jan linen bani but sabtho ubada le poho halagasni abu jisu ong ubri ubakup de jan sabtho but linen bani kijiu kisngutho ueta itu Pharisi yu sngabiu but itu kijiu war khoi ki sngabiu giti ueta ubri ubakup da ka jan sabtho but linen bani ubri ubakup nagane ka jan sabtho but kajan linen bani haga Bible pinlap bagani dei kajimbata yo briu uberuspa ubru bedon burom us em haga kitab nong bishar kalnong bapra kadkhot ke ba arpun riu hadin bo Gideon ula uile thma ye ki nong shon jo una taw job ye ki let ban khur ban lum ye doga spark ko pho ko ba ki jongi to ki we pat ki briu jongi to ki nong shon je ki ka Bible ko ong ka jan jongs em Midian ka jan jongs em Midian ka dei ka jan sab tho kemudian usim ubadon ini kejan ubakup de kejan sabtho usim haba ke Bible ko ong linen bani kadai kejan kup kubadon burom ke ba usim ukup tingin pe kindiat pekin mau na mi jisu kitab yu de kejan linen bani haba kitab yu nomor de kinyau ubri bodon brom ubri ubokoi ubri upnoi tholpa kinyau ubode urabi unong hikai bat kumta terter te ki tep yu jisu ki peron kam daga janinen bani haka tepi pulai kitab Esther haka porjik jesun sharjong we us ebo bakerteng aha suros une us em ukhawai kecing khawai ke bakrau haga por jing senshar ju bat ron ke khpers im ju bat por bo khawai ki penriam penbej ida khper ju kawai ne ke penriam gede da kalinen bani kitab Esther no manungkong tipulir khot benriu nang ta hadin ba u ne u Mordekai ha kitab Esther long bapra u Mordekai udah uji jinsha piti betul khana jong ke Esther ki bapule babul kitip ki bompule dengan nginam deporan pek newspaper tangit khon habo us em uburom yo Mordekai kai bole kong ula penpong yu da gitu ki jan kups em upen pong pansnet ya ga khli jong Mordekai da ga pansnet ksiar ka wei nagita ki jan kalong kejan kup linen bani bat kejan pasau tho hat khot bakhasan kitab Esther nomor pra khot bakhasan
Na tapi pule ya ka jing jong Joseph hadin ba u batai ya ka jing Fox News jong sem Egypt. U em paro u pen kup burom yu ule burom yu ni Joseph baru pen kup yu da ka jan linen bani. Kamu mungkin ga jalinen bani ga jai masau tu keren Jepang wat ki jalinen bani ji sha ha ba ka Bible wa kitab ji pun pa ro ong gitu ki bri bu koi ru koi ki ba sha martar ki pong lapun ko ki da ga jan linen bani ki angel ro ha kitab Ezekiel pipule ki ka do jinyo ipau ki angel ki kop da ga jan linen bani kamu ka jan linen bani ga keren ya ka ka ba don burom ka ba suba ka ba koi ka ba yeng na ta ga hok bat ka ba yeng nam taus em ki wat ki lungdo ro ki kop de ka jan linen haka kam office jaki kum ki lungdo kemud kani ka jan linen bani habo jisu ong udon bru ruspa bu kop de ka jan linen bani ba sauf tho ki jiu ki tiba uta ki to gi farisi gi perkat ki tip uta utaru bru uba kumto haba ujisu ong udon wei pa beri gerteng Lazarus gerteng Lazarus ke gerteng ke ba kumbai gerteng lang mangi sini ki beriu ke ba syu menta taibor uchan bor ukrabor kibon bagi gerteng gumta shan bor ki gerteng krabor ki gerteng kibon gum kita ki gerteng singi sini scam borlang wan biang bakum da terter ki pun ini gerteng ki balong common haka to ga porjon jisu bagi ujisu da umut badon we ubri gerteng Lazarus bat uklemut bau kadon jisa kumta haji shamar ong kumta habo jisu ye to ini parsi terter ong bode une Lazarus ubashong haga sedem Abraham kito gi parisi gi sngap ki basngap yu ki soto namar ga gerteng Lazarus kadai gerteng Greek bat kene gerteng Lazarus haga ktin Hebrew kadai Eleazar so ke Lazarus kadai ka gerteng Hebrew ke baki Shushim ram na ka ktin Hebrew Eleazar Hebrew ki ong Elizar, ki Greek ki ong Lazarus. Kemud ayu Elizar. Lazarus kemud ki Greek kedai kemud ubom la le ubom don bor ubom la ban yang de kejat la jong. Ta ka cemut jong ka. Bikin mau ni Elizar. Pipule kitab Genesis udah syukri jong Abraham ubedai na Damaskus. Ha kitab Genesis nombor khatsan pipule une ubriu haji shau Abraham umud ban aye ke spa ka pau jong baro khoi honu Elizar syukri jong una Damaskus nomor uang ngambil khon shu te ula ready pipli ula pen kre ban alut ya bat pen ya baro kata gaji her pateng no haune Elizar. So, deu Elizar baju haga Shedem Abraham ha kitab Genesis. Ke Shedem, ke keren Jepang ke burom, ke keren Jepang ke kerdan, ke keren Jepang ke balong ke bahajan Kita kadai ke jimut Shedem. So, neu Elizar udah syukri jong Abraham kitab Genesis. Habo Jisu ong don we bru ruspa ubo kup de gejai masau tho bat linen bani udon we par bru bertemu Lazarus ki jiu giti betadu Elizar ngam ong ba Jisu mut yo to syukri jong u Abraham tambah ki sunto Lazarus kemut Elizar de bru u gentle simple de bru u bomla ban yerap dalade lade u bru u bom u badon kam me jingrap u bom don bor u bomla ni ni kejala jong u bom don uba ab jingbam na kami jong Abraham uta de Elizar jong Damaskus ha kitab Genesis
ke keteng Elizar ke keteng Hebrew habaki penkelai gini syaga Hebrew syaga Greek ki ong ki kod u bodo Lazarus. So umur ayu Lazarus umur de beri ubom don bm ubom em beri bo helpless beri ubom la le udah beri beduk udah gentle. Paru ne ruspa ubakup de jain kan ke yeng ne mata ujiu. Kerpang ke yeng ne mata ubri ubahir peteng na ka lain seem. Manu bolong seem ha ka jaj benriu jiu. Kadai ka jaj Juda. Sengin sepoi ter ngin sepej gini khot sherum ujisu yutho yaki arja ki briu ki jiu bat ki gentle uruspa ubakup de janlinen bani ubakup de jan saptho ubawan de lain seem baru Lazarus upamla le bupli ubadok ubadei na Damascus kabayeng namata gentle